SABC e begile kgweding ya June ka seemo seo se sa lešego diwela sekolong sa Ratšeke fao o rego go tsena gona wa gahlanetšwa ke maboto ao a hlagetšego. Sekolo se agilwe ke Batswadi ka ngwaga wa 1974 efela go tloga fao mmušo ga se wa aga diphapoši tše dingwe. Moraga gore Batswadi ba tšhošetše go ntšha Barutwana sekolong se, kgoro e tlišitše diphapoši tša go thetha lefelong le leswa. Le ge go le bjalo lefelo le ga sešo le ba le mananeo go parara. Bothata ba rena ke gore government ya rena e disitse di-container mo go tloela mo ga ona furniture ga ona selo ka mole re berekisa tša kgale le tše re tsamayang re gopela tša di-donation. Batswadi ba re ba lekile go boledišana le kgoro ya thuto ka Limpopo malebana le ditlhotlho tšeo Barutwana ba itemogela go tšona tšatši ka tšatši. Lefelo le leswa ga le na legora mola sekolo se se na le Barutwana ba 250 le barutiši ba tshela go balwa le hlogo ya sekolo. Lekgotla taolo la sekolo le re le hloka diphapoši tša go thetha tše dingwe tša tlaleletšo ka ge diphapoši borutelo tše dingwe di tletše fao Barutwana ba kgerata ya 4 le ya 5 ba tsenago ka phapošing ye tee. Kgoro ya thuto ka Limpopo e re sekolo se seswa se tlo agwa ngwagong o tlago wa matlotlo wa 2023-2024. Ka theme e ntshwa e re ba iša on a new site. Bothata fela ke di-toilet tše ne re di berekišetša di-chemical contract ya gona e fedile, so re busy ka di-plan tša go bona gore in this coming week or week after re ba kry-ela di-toilet. Moraga gore SABC e bege ka seemo sa sekolo sa Ratšeke, kgoro ya thuto ka profenseng ya Limpopo e tšere sephetho sa gore e tloše Barutwana ka moka ga bona mo sekolong se kudu ka baka la gore maboto a se a bolokega kudu ka gore a ka ba wela. Nna ke Koketšo Motau wa ditaba tša SABC Ratšeke.